Pole sana. Mimi naitwa Kisima Vugo. Niko kiana wa Uvira, lakini kufuatana na shida ambayo tunaona zinapita huku, niliamua kuja huku tugawanye hizo shida pamoja, si ndio? Tulikataa mambo ya ubaguzi ya kusema tu huyu ni Mfulero, huyu ni Mnyamurenge, hatuwezi kuwa pamoja, lakini mimi niliamua kukuya kuishi na mwe pamoja huku na kutafuta usalama pamoja. Cha kwanza tunawapatia pole ambayo inatoka kwa viongozi wetu. Hiyo pole sio yetu, inatoka kwa viongozi wetu wa majeshi. Na waza mnajua chef d'etat major wetu anaitwa Charles Sematama. Anasema tuwapatie pole sana. Habari yote ambayo mnapita ndani anaijua. Ya usalama mdogo na vitendo ambayo adui anawafanyia. Kulunguza nyumba zenu, kuua ngombe zenu, kubomola shamba zenu, si ndio? Na waza mulikimbia juu ya usalama mdogo, mabombe ambao drone za serikali ya Kinshasa na hizo FDLR na serikali ya Burundi ambao walikuwa wanapandisha juu ya manyumba zenu na kubomoa nyumba zenu, ndio maana mlikimbia. Lakini kitu tulitaka kuhakikishia ni hiki: hatuwezi tukakimbia tutoke nyuma yenu tuache ndani ya shida kubwa kama hiyo ambayo yenye tunaona FDLR zinakuya, abo basoda ambao wanaitwa baibu wanakuya, au basoda ya Burundi wanakuya kulunguza nyumba zenu na kubaua. Tuliamua, watoto wote walisimama imara na wakapiganisha adui, na sai adui tunamupiga anakimbia, tunajua kama mnarudi ndani ya usalama. Sawa? Sawa. Mnaweza kuwa tayari kuliko kuendelea na bakia na watoto ndani ya pori, watoto wasipate chakula, wasipate gisi ya kulala. Tunawahakikishia usalama, mnaweza mkarudi kwa nyumba zenu bila woga wowote ule. Adui ameshapigwa na anakimbia. Kako kingine tunampa Afande Rugabona yazungumuze, awaambie mkiruga sasa muelewe vizuri, kwa sababu mimi nasema Kiswahili, si ndio? Birumvikana. None kurubu murumva mumeze gute? Imana yo mwijuru muratugaruye. Yego. Turanezerewe kandi turishimye cyane. Imana ibahereza umugisha. Kandi Imana ishimwe yakoze ibingibi. Namwe turabashimiye rwose. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Kandi Imana izibakoresha izobakoresha. Murakoze. Rero asante sana, ni hamwe n'Imana. Ugiye kuganira nawe? Yego ndagiye. Uko kera byarangiye. Umwanzi twaramenye hari gisi oya kumenya umwanzi okati twarabamenye nabo baratumye nibagende Yego. Umwanzi yatsinzwe kabisa, yatsinzwe iyo mu ijuru yakose nagende yameribuye uyu muhungu ni umwana mugabo barundi wanga ni wenda yarugabo ese twande musarani ni umwe musarani. Que nous sommes vendredi le 19 juin 2026. C'était juste vous informer que par rapport aux rumeurs, on est en train de parler, non, voilà, Minembwe est sous contrôle des FARDC, Wazalendo et Mai Mai. Nous voulons juste vous confirmer que Minembwe est sous contrôle de MRDP Twirwaneho. La force du général Charles Sematama sont toujours à Minembwe et contrôlent Minembwe. Et juste, nous voulons vous informer qu'à l'heure où je vous parle, donc il est peut-être 13h si je ne me trompe pas. Il est 13h ou bien 14h. Il est 13h40 minutes. L'ennemi a déjà traversé la rivière Luiko. Nos forces, les forces de MRDP Twirwaneho viennent de les faire récupérer jusqu'au niveau des rivières Luiko. Est-ce que vous avez d'autres choses à parler? Ok. Uko n'ubundi yaramaze kubivuga, umwanzi yarageze aho bita kwa Buhimba, tukaba twabashije kumurasa, tukaba tumugejeje mu bideko ahagiye kwambuka Rwiko. Umwanzi yakubiswe cyane kuko mubizi leta yatanze communique avuga yuko yamaze gufata centre ya Minembwe, ndetse barabihaguruka n'aba officials, barabivuga government officials bavuga yuko kera bamaze gufata centre ndetse na Minembwe yose. Ibyo twababwira no kubabwira kuko
ivyari ibinyoma. Ubu ngubu umwanzi warugeze irundu twamaze kumurasa, uwari Gakenke nawe yamaze kwambuka Rwiko, uwo na wundi igiye kwambuka Rwiko muri Bidegu, n'uwa Karingi nawe akaba atangiye gusubira inyuma. Tubabwira kuko abaturage benshi ari bari bamaze guhunga, hari abaturage benshi babashe gukomeretswa n'amadrone n'amasasu menshi n'amabomba yagwaga muri centre ndetse no mu nkengero zayo, ariko tubwira abantu ngo nibahumurike, abaza kudukurikira bo barabari muri Minembwe, bo bari hirya, bo bari hakurya mu bindi bihugu bya kure, bamenya yuko Minembwe tukigirimo, tuyituyemo, ntaho duhe tuja. Ingabo za MRDP, ingabo za M23, ingabo za AFC zifatikanyije zishize hamwe, nuko tugomba kuzorwanya no mwanzi kugeza ubwo abaturage bacu bazotura muri kano karere mu mahoro. Ibi nivyo twashaka kugira tubabwire, nta byinshi, ibindi bizokurikiraho ku munsi w'ejo, ariko Minembwe iri sous control na MRDP, AFC, yuko twiyemeje kugira ngo turinde umutekano w'abaturage bacu. Bandeko na biso Congolais tolingi ebisa bino eloko moko ya muke par rapport au rumeur oyo bozaki oyoka no voilà FRDC azwi Minembwe. FRDC azana makasi ata jour moko ya kozwa Minembwe. FRDC basali coalition FRDC, Force armée burundaise, FDLR, ce qu'on appelle Nderamwe, FDLR, Wazalendo et Maimai. Basali coalition koya koboma bato kosala génocide na Minembwe. Bazaki omatisa ba drone, babeti ba bombe likolo ya ndako ya population. Omoni population nyonso bozo monao. Ezoki makaka insécurité oyo eza causé na gouvernement congolais na bato na bango ba FDLR, Force armée burundaise, na Wazalendo. Donc mission na bango ezaka koya na au plateau, koyiba bangombe ya population, kotumba bandako ya population, koboma population ndetina bomoni population ikimi, babeta ya population nyonso bazaki oyiba ndetina bomoni population ikimi na bangombe na bango. Na minute oyo touti obengana bango, tobengani bango na minute oyo basi ba traverser rivière Luiko bazokima. Donc toza awa, donc Minembwe eza contrôlé na Général Charles Sematam, force na endezo contrôler Minembwe, MRDP tuirwane ondezo contrôler Minembwe. Na minute o population azongi na sécurité, tozo bisa bango bazonga na bandako na bango. Bino nyonso totie bino en témoin ndenge gouvernement congolais ezoboma propre population nango. Vraiment c'est dommage, en plus c'est regrettable. To regretter mingi komona vraiment mokonzi ya mboka oyo abengami o président. Président yo moto omibenga président olio protéger population yo moko zoboma population. Lobby na centre Amadeko amatisi drone abomi au moins 3 à 4 personnes. Bamushi bandeko na biso ya Bukavu bakufika ka pamba boy gouvernement ebomi bango na drone ba civil oyo bazata ba militaire te. Gouvernement ebomi bango. Vraiment c'est regrettable. Les messages tolinga to pesa bino ke côté oyo gouvernement congolais ezoboma bato, ezoboma biso, ezoboma ba congolais, ezoboma bandoka na bino ata bozana ba Kinshasa kuna na place mosusu na Congo boye ba ke gouvernement congolais pour na mauvaise gouvernance nango ezoboma population. OK, merci, moi c'est Pissi Mavugo depuis Minembwe. Merci. Genda magara na wafandisha. Niwazo. Kombo namwe senta wasumba fanda ramwasuya. Murasogea hanyuma aba bari inyuma tiyagira usohora n'ijambo sibyo